Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U prošloj epizodi ove ovdje stvari ću da premjestim i moj kramp. Šta? Okej, prvo krećemo na south. Ne, da, odluka je pala, prvo krećemo na south. Ćao moja kućo, ćao. Koji endermeni Šta? Ne! Ček, šta? Šta? Oh my god! Ne. Ovo nije dobro nikako. Ko si ti, čovječe? Ovo pokazuje neki put. A ja ne bi trebao da trošim ovo, kako se ovo već zove, Eye of Ender. Ok ljudi, ja mislim da je vrijeme da napokon izliječimo onog našeg zombija. Samo da odem da uzmem hrane jer sam potpuno prazan i da stavim ovaj armor na sebe. I vidjeli ste možda ovaj skin novogodišnji. Da, malo sam promijenio skin. What? Ok, ja mislim da će biti, neće biti dovoljno hrane, ali morat ćemo naći nekakav trenutni izvor hrane. Ono da nam je, dečko, šta radiš tu? Morat ćemo naći neki izvor hrane, onako da nam je lagan, a pritom i dobar. Dobro, da vidimo šta radi ovaj naš zombie villager. Dečko. Vrijeme je došlo, da. Dobro, moram ga izliječiti, ali zato mi treba hrana. Ja mislim da bi najbolje bilo da imamo neke mushroom stew, znači one supe, ja mislim, od gljive, tak se nekako zove na naš. Ali problem je što ovdje nigdje nema gljiva, onih Ček, ja mislim da sam vidio negdje one gljive. Gdje je to sad bilo? Možda kad sam ovdje drvo sjeku, ne? Ne vidim nigdje ovdje gljive. Čekaj, ja mislim da sam negdje vidio gljive. Da, znao sam da sam ih negdje vidio dok sam istraživao malo ovo sve. Kako da kažem, mjesto, područje. Sjekira? Ne. A dobro, brzo se ovo ruši. Čekaj, zašto ne dobijam? Dobijam, ok. Slabo dobijam od ove crvene gljive. Da nije problem sjekira. Sad je problem što ja uopšte nemam sekiru, moram napraviti. Koliko sam samo lijen da odem do kuće i uzmem sekiru, da. Nemojte biti lijeni. I ajde da napravimo sekiru. Evo je. I da da li dobijamo... Pa ne baš. Ok. Ne! Odakle me gađa. Čovječe, koliko me uplaši lik. Dobro. Dobro, ne treba mi trenutno više, ja mislim. Treba će. Ali je pao mrak. To! Tako je to, lava! Oh my god, super! Yes! Imat ćemo obsidian! To je dobro. Da li ću imat sreće da dobijem kokošku? Odi vamo, ti si moj kućni ljubimac. Ti bježi. Tako je. Super, idemo sad dečko. Koji su samo mubovi ovdje kod mene. Ovu našu kokošku. Morat ću je pripitomiti. Moram naći na name tag. Kako ćemo joj dati ime? Ajde, ako nađem na kakav name tag slučajno, vi recite u komentare, napišite, ali obavezno napišite u komentare kako bi se mogla zvati ona koka, ono pile. Šta je ovo? Wow, kako ovo lijepo izgleda, čovječe. I da, to je to od gljiva. Možda ima još, ali mi trenutno ne treba, tako da idemo, vrijeme je. Treba mi samo ovih, kako se to zove? Bowl, ok. Napravit ćemo 8 komada. Sad problem je što se mushroom stew ne može, kako se to kaže, stekovati, da. Wow. Koliko mi samo mjesta zauzme. Imam previše ovih nepotrebnih stvari, ali previše. Evo pumpkin. Ove mushrooms i ovaj bowl ćemo ostaviti tu, vjerovatno će nam trebati. Ok, ajde odmah da jedemo. Dobro, brzo se i ovo troši stvarno. Dobro, idemo sad napraviti na obsidian. Samo nisam siguran da li ćemo uspjeti napraviti. I ja mislim da nećemo. Da tu treba mnogo više lavi. A dobro, ako ne uspijemo. Wow, baš sam ovo trebao, čovječe. Ali baš ovo, gledaj sad. Kako to ide? I, jel dovoljno? Nemoj sve, možda nam bude trebalo nekad. Super, oh my god, ovo je ekstra. Sad vidimo kako to ide s ovim pikeksom. Ne! What?
Šta se desilo? O, skoro sam upao u lavu, čovječe, od laga. Wow, čao. 12 komada, to je to. Super, imamo dovoljno obsidijena i da, vrijeme je da napravimo Nether portal. Kako bi našli Blaze, kako bi našli Nether Wart i tako dalje. Gdje ćemo to napraviti? Ajde da ne bude preblizu kuće, šta znam, evo ovdje naprimjer, evo ovo je baš dobro mjesto. Ajde još da ga zapalimo i evo ga, Nether portal. Ne bi da ulazim sad odmah, radije bi spavao pa bi onda ušao. Ne znam da li je ovo dovoljno zaštite da odem u Nether stvarno, a žao mi je da izgubim ovaj kramp, tako da neću ovaj kramp ponijeti, njega ću ostaviti tu i uzet ću evo ovaj stone pickaxe. Ja mislim da imam jedan iron pickaxe, ček da vidimo, da tu je. Gdje mi je moje pile, evo ga, pile, ček, dok nije pala noć, ajde molim te tu. Evo ga, idemo, ode ovamo, ajde u kuću, tako je, prati me, ajde ovamo, ne, a da, ne, uđi, otvori se, tako, zatvori se, to, yes, evo ti sad jedi, čak možda mogu dati ovako, mogu, super, i da, ja mislim da je vrijeme da idemo, samo da se pozdravim sa našim zombie villagerom. Ponovo ćeš postati čovjek. Baš me zanima šta mi imaš za reći, jer ovo što sam do sad vidio, to stvarno je nevjerovatno. Ček, ova knjiga? Gdje ode knjiga? Ček, ili napolje? Tu je, da, znao sam da nije nigdje otišla. To jest, otišla je na krov, ali dobro. Davidov dnevnik, ili Davidov, ne znam šta piše. Taj ključ mi je mnogo potreban. Da bi ga dobio, prvo bi trebao ubiti jednog od čuvara Ender vještice. To će biti veoma teško. A mislim da je to taj ključ kojeg mi već imamo. Sad, ovaj dnevnik ću vratiti, kao da ga nikad nisam čitao, to jest kad ovaj zombi ozdravi, da ne vidi da smo učitali ovu knjigu, jer može ovaj zombi biti opasan, stvarno ne treba da mu vjerujemo, jer traži taj ključ, ne znam zašto je taj ključ mi imamo, tako da, kad ozdravi nećemo mu ništa pričati o ovom ključu, malo ćemo ga ispitati da imamo šta to on zna, šta traži. I evo nas u Netheru, da. Okej, tu što vidim je mnogo... Hoš me udarati, mnogovi zombi pigmena. Sad je problem kako naći taj Nether Fortress. To jest ono, gdje se nalaze oni blazeovi tu. To je malo teško, na početku. Malo sam se sponuo na ovom... čudnom području, čovječe, da li ja imam toliko sreće da je odmah tu ovaj Nether Fortress. Oh my god, ovo je odlično, nismo mogli bolje, stvarno nismo mogli bolje zamisliti ovaj Nether. Od ovog dobijam mnogo experience-a što je odlično, jer treba će mi experience. Wow, tu je Blaze, to su dva Blaze-a, da, i tu je ovaj Wither skeleton. Sad, mislim, ja nemam ni bova što je problem, a nemam ni blokova, mogu uzeti ove blokove. A dobro, i ako umremo šta, možemo se vratiti jer nemamo baš neke posebne stvari, tako da ne, bježi dole, ne, ubio sam ga. Nije dropao ništa, ali dobro, bitno da sam ga ubio, jedi, tamo je chest jedan, dobro, vratit ćemo se počest. I da, idem ubiti one blazeove. Tu je i ovaj, bježi dole. Odi ovamo Blaze. Nećeš, čekaj, ima ovaj drugi. Okej. Koliko ti treba? Da li si dropu? Ne, nije dropu. To je problem. Gdje je ovaj Blaze? Gdje je on? Eno, dvojica su super. Idemo dole. Pa dobro, ovo je blizu, ne mogu se ni izgubiti, tako da to je ekstra. Evo ga, Blaze. Ne, vrati se dole, vrati se. Oh my god. Blaze Road, jedan. Dole, ne, evo ga, dropuj, tu. Zapalio sam se. Bježi. Dobro, dobili smo jedan Blaze Road, ja mislim da nam jedan Blaze Road treba.
Nisam siguran. Ajde otvorimo ove čestove da imamo šta ima unutra jer... Ono... Wow! Wow, 4 dijamanta, sedlo! Wow, ovo je odlično, 4 dijamanta! Ne, znao sam, nemoj da me ubiješ! 6 sekundi, dobro je. Tu je Netherwort. Eno ga, još jedan chest. Super. Uzmi Netherwort, jer će nam trebati definitivno. Ajde, otočimo i ovaj chest. Dijamant! Name tag! Oh my god! Name tag! Znate šta to znači? Da ostavite ime, da! Pripitomit ćemo naše pile, to je odlično. To je super, sad imamo dovoljno. Ok, ja mislim da je vrijeme da idemo iz ovog nedera, stvarno, ali stvarno. Udari ga! Ne, kako sam ga promašio? Pa daj, ajmo sad. Ne. Idemo iz ovog nedera jer ja nemam živaca više stvarno. Ok ljudi, evo nas. Čekaj, šta? What? Šta? Kako je ovo moguće, stvarno, ali... kako sam se mogao ovdje spawnat, čovječ? Wow. Ne znam da li je ovo nekakav glitch ili ne znam stvarno, ali... Da, vidite gdje mi je moj portal, a vidite gdje sam se ja spawnao. Dobro. A ne, izašlo je naše pile. Oh my god, zaboravio sam na ove pressure plates. Da li je tu negdje? Jesi ti? Ne, nisi. Jesi ti? Izgubili smo naše pile. Da li ćemo uspjeti? Da li ćemo imati sreće? Evo ga! To! Skloni ovo. Yes! Da li će imati još brata ili sestru? Oh my god! Ali problem je što nemamo name tag za drugog. Nema veze, bitno je da damo jednom ime. Tako da ostavite u komentar prijedlog, da. Nemam hrane, to je problem, morat ću ubiti u... Šta? What? Pripremi se na svoju smrt. Ne!